fakakra gu omaye na yemiwura mu ni mo nkomo pi yonkwe. Alright, eti yankona yembo totosa ene ne pipianso etimi enye kon pema yanya sha semsil tuwenja ayana atachi eni poso eti yanu kwikina funafa adren toto sumami na yanku ne pipianso etimi yakama eti ene wenje idien aye pepa na yekoye ni na FIFA aye club weka parapano mema unya nchese na Chelsea team no enso timi qualify ko it's a run of 60 na ene Facebook no chasing ko Pokemon against Benfica our Bank of America Stadium and Ghana Hanuman and Bank of Ghana nanka Omasi Stadium kama nanka Stadium no nanka El Donetisika ananse El Genetisika enso temomo nanso abonyasa newo musauko Bank of America Omasi Stadium kama enime kuyin aho anata particular game no enso petimi yantota aye Benfica from aye Portugal woman team aye Chelsea from aye England London boys ya woman so te peponi na that particular game no enso atumi antota eti anu Chelsea empo Esperance polimiansa ama team na Esperance no woman so intimiante anu eneka ho ama team ye fe Chelsea enso timi qualify aye Benfica enso she team ye fe aye Bayern Munich ekaba kwa aye Munich team no omunso temiante anso ka ho ana amunso temi qualify anso akon aye just a run of 16 aye FIFA aye club wake up no etiano anso aka e fo pa metewa sam anso temao aye kimere so me ba toyen kwen me na for de ka to so na enemy project no ma pimu aye German aye ti German Bundesliga 2025 aye 2026 no MPPT maye aye La Liga Spanish La Liga aye Chesomu Stadium ani aye Chese capacity ye etime for maye wotuma enso tamao na maye Italian Serie A enso tamao ene mampemu ewe Germany na emlele ntimi mu nyina me salati na metete ewosoro enso tem tamao etimu amu Facebook no mo so page be pomania koma na ene ba enso timi kama aye 20 teams ya na ene sauko Germany aye Chese tima wamusta jeno Chese so awa etrempaya wamfa aye a lot of aye capacity aye Chese mu stadium ekotwe game wamuto siepa aye signal Antonio Parker, aye tima FM Borussia, aye Tottenham, omunten aye 81,365 aye capacity and a tima ye fem Borussia Tottenham aye signal Antonio Parker and Sotifa na Alliance Arena aye tiba ya fantasy aye Bayern Munich team no woman so there for 75,024 aye capacity and a tiba fan aye just Pobokwa ye film Bayern Munich no aye Alliance Arena and so tifa na Borussia Mönchengladbach woman so there for aye Borussia Parker woman so there 60,200 aye 50 capacity and woman so 84 maintain one some and so timao yenti Twantosa na ene stadiuma Chese so wontem se emfani padoto emfani pakete kete MC Hendehem na omudjeram 15,000 capacity tima efano se totomo efa 81,000 365 from as highest stadiuma ewo omay fe Germany na Chese Louis rom tefano MC Hendehem 15,000 aye capacity and omunso tifo ya metewa sab enso temao ewa twibone so enya secretary Bayern Leverkusen wo mu stadium no ye very Bay Arena wo mu stadium tie mteyipa enso 40,000 210 aye capacity and Bay Arena aye tiwa fem Bayern Munich no anase Bayern Leverkusen enso etifa metewa sab enso temao ewa twibone so enya senketaka we enso nsmakra efopa na umekaye ayi to hamburger womo enso qualify
apa aye chese nyame ye tuma sese aye sise enche eba be hyasero wo mo so time qualify enso papia enyansa nketokra na Vox Pass Stadia hono me shekai 57,000 eti anu aye tima ye fena hamburger wo mo so edena me de WhatsApp enso ne ye tota ewo twemode so enyansa nketokra be ma ye nkwani me na fani ye kan bia so na ye mpota utasa na mi penso timia kama na enimami go Arsenal and a reporter efi Arsenal empanse apontia ye feli keeper Arizabaraka and they are attention 5 million euros per akofar pantia ye feli keeper Arizabaraka or ye goalkeeper and they are compantman and Tamatima ye Arsenal I next season na enima enso timia kama eti keeper Arizabaraka and a beer first pokrasro woman see here we go the moment here we go no not just anima enso atim ayo computer mete WhatsApp enso tema ewo twebere so a enya seketwa yentro so na fa pepe so na pepe so timia kama na mamimna Africa krem na in Africa ayi CAF Confederation on say asante kotoko from ayi Ghana enso timi qualify na enije semi kantua yenya ayi 34 countries a wo mo so atimi kwa wo mo so empepede o mo timi qualify na eni ye 20 teams a efi Sierra Leone wo mo linkere emma na wie Sudan linkere emma na wie Kenya linkere emma na wie ye 22nd team from Nigeria Sanse Nigeria for woman team qualify DR Congo also ye team and so and Libya and omage kan ho empepeden and then South CAF Confederation yenya ayechese team se makomako 34 and says empepe omunso atimia qualify mete WhatsApp and so tebao ewe tuweson at 12 to Sahel woman qualify ye pay team from Watat AC omunso atimia qualify Zamalek and so timia qualify ye enya secretary Misri XC almost qualify ye penye USMO Jesia almost timia qualify CR's Beruzdada and so timia qualify Tima ye primero de Agosto and so timia qualify ye penye San Pedro ayi fikosa almost timia qualify Afolda and so timia qualify ye penye Azam FC omunina Just enso timi qualify ayi Sinkada Black Stars omunso timi qualify ye penyen Kaizer Chiefs wo munyina ye teams a omunso timi qualify Abia Warriors omo Nigeria omunso timi qualify Zesco United ayi Joliba FC na ukai Joliba enkofo ya Baham tem papa e krom ha pay emre bi against Kotoko na enya secretary na ye 9th form and Joliba free pay 20 drampa Tima against a fellow I just asante kotoko and they almost qualifier and your secretary winner I say I trophy and tough face pokero I say CAF Confederation woman your dirty beer woman so metimino I continue some now so ne pepe so to me come say just over Africa teams so aye pa ye Bantu FC Bantu FC and your Cotton FC just a winner and so atimia qualifier aye club beer sante kokoti and a bomb boy atiman Ghana woman so atimia qualify CAF Confederation nyami antuma aye next season enya secretary committee wasaro and so tama e won tumore so me body pay pa e won tumore so me pa tayo kwanim we AC Milan na ene report one if AC Milan passe openia ya fani ayechese Luka Modric and tese enche onfeli enso petimi yantotwa na enema so timi kama na wanyine wonya kwata enti Luka Modric and stay was born omowie wa pontotiam wa powrimante and onfa 20 was tabi alata momoi was 20 wanyewie okotoso ewe AC Milan na ene sauko tese Italy Syria
ɛhɔ twɛ ɔmo twa paa wɔn mu twa nyansam ketewa eti ɔhɔn kɔɛsɛ mɛdwetwe mɛyɛ passes deɛ na so bɛyɛ hyɛ te wɔkyi ba panyan na wɔgya mu wɔkyi ba kwikina na wɔgya mu nti sa Italian Serie A wɔ bi betumi agrisiw n'anim especially AC Milan ɛkɔhyɛ Inter na ɔkɔgya hyɛ Inter forum ɛkyɛ sɛ nkɔkɔfoɔ a wɔn gya tim no ɛnyɛ nsɛnketewa nti Luka Modric wɔkɔ nsa mi paase mi danta mi ho mpɛma wɔ pipe girisiw n'anim a amoa so nso atumi ahyɛ eti ɛnam bi a nso atumi akɔnfam ɛnkyɛ wɔn de ɔnfɛli nso petemi atotwa na panyin a yɛfɛ Luka Modric nso na mi yɛ 20 ɛyɛ 25 26 no wɔn nso atumi apatuma ɛntɛm atim a yɛfɛ AC Milan na ɛnɛma nso atumi pa mɛte wɔ asɛm no nso ne yɛ atotwa ɛwɔ ntoma ne so a ɛnya sɛ kɛtɛka mi paatɔ pii yɛn kɔ anim fantia kan pɛɛpɛɛ so na mepɛ nso atumi akama na ɛne deɛ mi tete nie ɔbɛnti a ɔyɛ Ghanaian international na ɔyɛ team ɛkɔ relegation yɛ team ɛyɛ ASANTE na yɛfɛ Kamaldeen Sulemana na ɛne report ɔyɛ pa sɛ ɛne tɛmɛ tete sɛ ɛne Atalanta wɔn mo Italian Serie A no wɔn ani apii pa sɛ ɛna abante a yɛfɛ Kamaldeen Sulemana wɔn nsa nso petimi aka no nkɔmunidie nso gu so ɛkɔ so a sɛ abante yɛfɛ Kamaldeen no wɔn nso petimi adɔne Atalanta na pepe nso atimi akama wei ɛyɛ latest and update a efo pa mɛte wɔn nsɛm no nso tema ɛwɔ dwumadi so a ɛnya sɛkɛtɔ yɛn nkɔɛ na popoba o kyɛ sɛ atena ayɔrɔ hɔ ne yɛka mpɛyɛsi a kyɛ sɛ yɛka talent bɔɔl nankasa de kyɛ sɛ ɔmo ne mbɔ ne adade na popoba ɛne deɛ wɔsi atena ha atwee paa na ɛnɛ yɛsi bɛrima sɛ wuyi a wunim gya wu penya eti popoba ɛnɛ wɔsɛn sonya team na popoba since I was starting ball bɛrima wɔn wɔnyɛ lowest team da wɔbɔ Manchester United wɔkɔdwove asa bɔ Manchester United asa kɔdwove ɛnɛ gyima yɛfɛ ɛyɛ sɛ Monaco ɛna pɛntɛ fɛntɛsɛn ɛyɛ popoba ɛnso ɛkɔ pɔtuma na emotionally apɛntɛ wɔsi ɛyɛ tears of joy na niente nanso akaya na ato ni so sensa asɛm ato no na ɛyɛ asɛm ha atwe pa na wɔn dan twita sɛ daakye piano wɔn pɛsɛ nso tumi aba fit apɛsia kan wei ɛyɛ pɛte a yɛfam Paul Labiri Popa wɔn ɛna sɛ yame yɛ ntoma ɛyɛ nan sese wɔn kɔkɔ gyina nim hɔ ɛntɛm tima adasɛ mfifo ɛntɛm pɔmɔ kɔ a yɛfɛ ɛyɛ kyɛsɛ ɛyɛ sɛ Monaco na pepe nso tumi akama wɔn ɛbia Facebook no so ɛna mete wɔ asɛm enso etu anim ɛwɔ twumane nso anya nsa nketaka eti yankɔ na yɛntɔmanfo so abɛma na yɛka yanom amanfo se ɛnɛ so pani a yɛfɛ nkyɛsɛ pani a yɛfɛ Carlo Ancelotti ɛnɛ sɛ wɔkɔ ɛyɛ ɔman yɛfɛ Brazil Xabi Alonso aba eti ɛnɛ ɔman hyɛase a comparison ɔmo yɛ na mmom ɔmo compare Hans Flick ɛno pani a yɛfɛ Carlo Ancelotti ɛnɛ yi ɔmo starting ball kyɛsɛ ɔmo sisɛ games no ɛna amanfo ahyɛ aseɛ na an ɛna kyɛsɛ sɛ yɛhwɛ ɛna yɛhwɛ pani a wɔno yɛfɛ Xabi Alonso eti yɛn compare pani na yɛfɛ Carlo Ancelotti na Hans Flick ɛbɔ sisɛ games no already 44 games draw 7 and lose 9 games here and so team at FC Pasa what the 3 trophy what the Super Copa what the Copa del Rey and what the La Liga and team you have FC Pasa last season and open team now you have FC Pasa now openia you have Carlo Ancelotti and per team you have Real Madrid upon first sister games now already sister games now already 46 games draw 8 and we lose 6 games at the 2 trophy what the Copa del Rey and what the UEFA Champions League anything now so 80 pass of Fonse yatre a well noted
omatrato nyame ya ntoma sa start we a omde pe company a ye fe Zampi Alonso new coach Edematima ye fe eye to say eye remade na pepen so timi kama etiano ayen sam kakra fo pa mete wan saron enso antotwa e ntibode so a enya san ketaka yenko anime na ene timan ye fe eye chese pomoko a ye fe Paris FC na Paris FC omunso apa eye chese se okọ eye fanchire ga omulikere omabam na abante ye fe Moses Simon na Moses Simon wofi Nigeria na enetima ye fem Paris FC omunso timia sa pante 3 good years ye pante patuma until 2028 pante feron ejese Moses Simon enso pe patuma etima Paris FC enso French Liga na pepe so timia kama enya sekato to wake am no enso timia totwa we ayensam kakra enso efe French Liga enso so parliament saron enso tuta ewo ntwemoni so a enya seketaka na anoparliament ma wo se ene sauti eyetima ye Lyon na Lyon fo wa mo ye pa sense Lyon fo wo mo no omutim no chese mo wo eye chese wo ko man a ye fe eye fentrika ho no mo na ene report o ye pa se enkofu so busi kasam ewo fom enti sauko eye French football almost relegation team no it almost relegation na ene damage trense ene team said dabi I was so almost team ya B sense omusika no instead enye band say I was so mutimi emo omuko down relegation enti omoya B no omafale enti omuntu document wo musika sa omu check teso musika semina wo mu tapidi akokot na tesam penfon so temi atrase no omuso temi to somo na enemo so temi come he enka we nka bro kan hanama enka Premier League kan Premier League ebia nka 4 teams ene nka betrabo ebia nka benya House of Folk ye penya Asante Kotoko ye penya bia mediama na yenya ebia somewhere ye penya Go Stars bi omukwa no ye be hwehwem ye before say enkomo trouble bi na nka Basake Holy Stars mo sa teams ne tempema say Young Apostle enka mo Vision FC enka Ghana Premier League Indian enka mo qualify kra enti abafu ne pema sa wudi sika wono omuma run football enso e wo kromo enti eno mo say team no one qualification kwam se omosoro enso ekwa omo documents a omo ko mpianso team ekama for last one mamie na me fancy na pepenso team ekama na stadium no eno aye last one se stadium yama enti eno aye last one enti me terme toto na enema so team ekama na Lowski ene coach a wono ejam team a ye fane anasa ene empanifo enso apona situa just waronso eko na omuso mu ntimi ntwa so ene enya adwuma ene se chairman di makotene na ente ne picture ne ka ho no okay chairman di ono di obeka bia o di obeka bia ne wom so should we a chairman hwa kokora ya should the three who also war because chairman di ono no pay defeat dabi say oisi akan a ono trophies and all pay league bi obeka bia onya trophy but we the 2 season adena emfa you see waka champion for say next season or players be ourselves mo na mo jabi nso kwan yes ade one extend contract emfa ma anasa team no ma yen hwe test start okay openi efano Stefano Pieli won 44 games the patrol tini pa okay 44 games no or we need 28 games and we draw 7 okay we lose 9 still now almost one yani hey it's about trophy watala nkunu trophy on say uwremu anasa team na trophy omuntimenye omuntime kofa na ya je trophy from myself ente ne braba no yes omani able pa Omasakeno. Oh, okay. Omasakeno ya dia okay. Onko to aso baby wo fro. Duma no sa na tie. Eti first start no mamie. Na me first last one na Lowski boam na me first that. Anyway, team a ye fe MC pass on stadium no. Spotify company. Now almost am yadma on the 10th of August and on me piano. Oh, okay. Eti stadium no fair on say
first one okay and that's sort of one na just o trim yes o trim o biem yes 105,000 capacity 105,000 na kan na ye 99,000 okay 354 capacity and an efa okay but in a 105,000 capacity okay you see o cruise yes o cruise nyina the supporters e hwa anya de nsuo betimi abu mo ama na ye wia nsuo mo nsuo tu apeta yes come up say be na Manchester e be ye de yeah e be ye faction we kra yeah se me hwe mo plan ne dia me hwe mo plan ne be ye fa pa e be ye come up but monyan starting po foundation kwa munya ntuye na moko shase ska ofi akora nsuo yes okay ska ofi eti we Barcelona nyame yadma on the 10th on the 10th of next month, what is August? Next 2 months. Okay. August and a team I friend HSM, FC Barca. Almost able to me. I be almost started Spotify company. Okay. Almost be to me be ano. Na any man so to me akọ so jojo so dia mom. My main fancy. My na was brand be for so en toss for free one mo. E brand kopa. Me dan CP prof na ya tenka man for close so insem. Ena waye ho adwuma ede ma ye champion my Bogatti e wa ha na sports MP so atranse mame nkomo mo aha emo makwa ba memu sem say ena omo tie na ye ni nkomo champion my Bogatti yeah loski mo good afternoon sir afternoon chama na me ne bibia bokodi e okay se na dom bibia de na kwan mu pa ye do body as o yankopon dom yes yankopon dom ahoden wo ya betranse nko ade na chese ye ni bibia aka ye ni bibia aka the accountants be ye juma ma ye tifo na omo so feel the ekoso o agudie ne mo sa se be ye juma ma wo mu ehia paloski okay I'm said the branding tino me got transfers in okay and then person me shift my attention to Leon. Okay. Leon has been relegated for so many years so mu ba ye okay league no makoma konso na de yes so mu fancy loski e be kirem ye ntie ma no ko ba sa okay but what you say we be mo ntie ase say so this say emre bia twema say Juventus nyina bia to mo pen yeah ba we mu de no ayensem pii so didu de mu kotonto matches okay na sa de chiom Casiopoli no bibi wo sure ba we ne de enema bi o haloski French fo no etu o mu fo bo mu nkae sa mu hwe ni ye okay na sa mu amfa anya adwuma bedu brebi no e the problem beba ben pen fo mu mani egu so ntiloski o ba e be di mu nkomo for now okay e honom na Asian free o Nanceloski Asian okay to Kobaloski bre o nko ade be di nkomo kakra okay me da se me ba na ye di nkomo busa for Bugatti na otie ne nka no na ye se me sanso akọ ne champion na waje bre apa mo ede ma ye sports MP good afternoon yeah afternoon Loski chema se bibia bokodi ai ya me adom bako ye do bo ade ase se bibia eye boko sports MP ne wodi nkomo fahin FIFA Club World Cup Group E ne Group F. Okay. As a matches for when you bring another Group E for no bobo and a Joe 1. Until your boshare permutation no. Why no bo to me I qualify na ebakwe kwesisan. Until your bow row no out the home koma kakra. Na yako Spain shortly. Comparison na I started eba between Carlo Ancelotti, former Real Madrid coach, and then Hans Flick and they know or your current coach for your team your friend FC Barcelona no. So more your comparison no Akren Xavi Alonso enti yebo Romana onoso ye de hon koma kakra. Okay, Mate me da CP sports MP no ma me ntwa me homla sisia na ye me ntwa me homla na ye nkwa bedwafo no sisia ye kopen supernom nsuo ne density natural mineral water ye super emode eno ano bia eno mbi eno bra and we declare the new brand ye de draw papa ena asoma enye fidi agro kra enti nsaka bia betimi aboa e ma wonso anya pomede papa e de free say nsuo we mo ena typhoid na do so tumi say boys are blepa nsuo bi wa okonom na wakoto yade e de ama woni padua no me ba to density nsuo ne de nyame sunu kuro ni adwuma ebo no enye adwuma ketua me bomodi aso do ne be chirim na wakwaje de number ne 059660 4743 059660 47 43 na me pato onso wetimi afre ne bibia ye kama betway at the mega money fee promo ba a promotion or more ye na nyame adoma ending of this month ya promotion no
ebetimi aba na wie ye nti woteme nka wonso betimi de ho agimo na Betway wonso office kama bibia so no etimi aye kama utwa no na odi adwene ene nyansa enso etimi ato ho na Boss Macro Credit ebon se sikasema womo ene eboa ye na bibia enso etimi ekoso bisia bia ope bia Boss Macro Credit me patro in terms of say bia odie no savings na opesa oye yes say susu savings no ni nyina owa kwanya say onso betimi de ho abo mo number no 0596 920833 na me patro onso wetimi afre mayen komra yeba dia kana yebe ye ho adwuma Bugatti ya loski man fa yewuram kakra na yende tom kakra na yenko me da se pam so betimi abo ade bi so anka be bo me pa am se o de nya botre o de yenko yenim kra okay loski me yenchi etiefo yenchi etiefo na yemo nkomo kakra loski onim se afi we mu ya afi ansanchani pina na esi yes sir loski onim se the year 2004 insanchani esi the year 2025 no ebi se the year 2004 Unsas now for the whole season without unbeaten. Oh yes. But I saw okay. Me kaipa. Yeba benya Greece for mu G euros. Okay. Greece. That is to Portugal for 2004. Yebenya Porto mu G the Champions League. Okay. Yes. Yebenya Shevchenko G Ballon d'Or. Yeah. This high no compared to this year I say ya pay the same at the corner say ya year juma. Okay. When Sanchani Pina na esi. Sir. There are certain clubs I no munye trophies da. But that I say better ma beje. So Kai Hospice for 45 years in here. No muntimenye the Europa nibi. What is some beje? Harry Kane trophy drought muntimenye bi. But Timiaji Newcastle 40. You can see my examples never Dawson. But the yacht and no any na Bien Loski unga crab. Okay. Say Leon Loski. It was founded in the year 1950. 1950. 75 good years. They have been consistent all the French league in him. Yes. Now Adebako want to say Tiseloski, they have been relegated. Now then on what this season. Me who news me yamashe me pa. So Omuto sees. Oh yeah. And today internet say it me Emomuko relegation. What is very bad. Okay. Loski na Oko France. You want panifo bi wo ho ye fo mu DNCH. Yes. Okay. Obuna ye French organization that sees and monitors the financial accounts. Sikasem no. Okay. Ye fo mu DNCH. Omuna transfer bi Ghana example. Yeah. Ghana league na ba bo no. The clubs no budgetary sika. Also mu di rem. Okay. Okay, so before sell leg in be chance no, or say club be a amount of money than the coffee sim. Sanity. Okay. Eti enam Semaloski, empanifo ni won kasa say, mu team nan kasa mu ye de, mu de ye ka. Okay. Set kana somebody ball league Loski or phone te boya mu mpegem. Loski tie asema o mu ka kire Leon empanifo. Or say if it says we like or if it stays like this. Okay. You are going to go down regardless of where you finish in the league. Say Johnny say I'm fond of Yambedi. Okay. So better sort out your account between now and November and June. Where you come back to see us. Oh, not just paying for the cats in which you said you cost no money in June. And Thomas sort it out. So next Saturday league in your book, yeah. Okay. Say almost leg in the cry be you free. It was 200 million pounds. Naloski, and no name waka crap. Eti for opening back to Somami. Loski na unimadia opening and the John Texter. Okay. Ono an alien for penning. A brown penny for the catcher on say Omutrias can net ha. Omudilig in a chroma pamomacono. Okay. Shall small penny kai. Don't worry. No problem. We will sell players in January. But what is okay. Na chese mon kama kuma to me emane ha mo nyame yadme ye beton players. Yes. They just want to tuka. Sanity. Hey. Okay. We will do the same before the end of June. Okay. We have got all these plans in place. Na chese mo de niam agu akwan mo. Sanity. Teni kwan se mo ha mo kra mo de munya emblem aye. Asem ye ye. Okay. Tiloski ampa Loski. Since the corner we no. And mo ton side Ben Rama. Okay. That's the idea the mo beton bituaka. Omo sanzo to Anthony Lopez. And a Maxence Cakrel. And they say Kroma Sanswa ton Ranjeki. Okay. And then the Command City. Loski mo ton we yade no fa. E kan mo tutu ni na mo amfa ni. So what to campaign? Oh, I mean, say odi obi kana o tutu ka say o de ngabo trema me na e de metua na obi kra de me ka. What about me? Would you no beba? Where do you say me? No, I'm saying, but if you mahunko for me, so we said that is okay. Who did you the echoes on Leon Forum? A catcher, sorry, DNCH in CG and catching penny for the say. Munyan say, beton players.
moto players we ya dey mai na loski we had the back na je so ma data wo mu ene na show ma bufuo no okay na loski opania Leon ya ne de first John Tester no de wo mu ni say o team simiensa we businessman okay tie nie pa Botafogo ya ne dia on say Brazil mu na bu club World Cup no yes and the Crystal Palace and say the Crystal Palace okay and then Leon te 3 clubs ya ne dia and na de ba ko asa UEFA for nya break kwa ne say okay Crystal Palace ya ne dia loski already omo de can qualify for the Europa. Oh, okay. Okay. Crystal Palace Ecobe Europa. Almost Man City. Yes. To qualify for the Europa. And now Lyon so team here Diana so qualify for the Europa. Okay. Embremo ni ho sa set team the team here by me no. Ne bia qualify for Europa competitions there be. This Chelsea the no Chelsea next club is Strasbourg. Yeah. Strasbourg qualifier Loski Chelsea sa ba ko tena fin ba ko. Yeah. And the dia be see kura Chelsea. Okay. Loski even UEFA crow na me at my Friday bay. Omo ne mpanifo ko hia tena se aka. Okay. Say team na list. Say we mu kwade ya. The next club is obo the Europa no should be Crystal Palace. Cause omo to so ngotwe. But now yet say ba ko be ko ana ba ko betena. But that you say. E dia de no I saw the French for no any Lyon for no like omudi omuka no. Eno na chini we from po. Esa so na Lyon sa so problem. Oh okay. Nti omo ntime nya ho bibia. Loski dia do nyame ba no ma Friday. Okay. Ti we for no be dwen one we say team a warrior co relegation there. Osando Europa. Me can say in terms of say relegation no more no. Omo ntime nya appeal bia mfa ho say yesere ma kan ye betua. Loski the air corner there. Me who say maybe say ombeja to mukra na there will be some compensation and say be a penalty. But that you say commodity can my away. And my also panina be can say can be so. How be no metua my two players na metua. O two players no year so one time. O ntua ka. Loski na ebusa say ma obi say like Lacazette mo ni manda very say match mo mo no. En pa no mo fa. Enani asem no. Na say ko ba ne sa players a wodo no be free team nim. Ti Lyon Loski na snia makra fa him. Say ebiesi pen e man pen fight jomatum. Yeah. Say BSC pen. BSC pen. Okay. It means that Loski we need here. Omo sorting them out in you because Loski over France for now. PSG can be omo to me survive because ya me sika se. Omo ni sika. Nessa ka player team was say me told me players me we am dey pia oka. Na players go for mobile league in the Loski can play say e benya papa. Sika say na o dey ma wo mo. At ya senti Leon dey mo problem. The moment o me bantu we mo adimo mo ye no. Ghana e bi ba anka be boa. Oh yeah. We mo adimo mo ye na say sure conference mu. Na wo sika. League na mo agbo bi ti ehwe basakemu ehwe so do black so mo be ya musika ese obi ya be Bible league na wo bi 2 billion. Oh yeah. 2 billion ehwe o ese unya some amount of money be on say mo ye ni sen kombe ye no autonomous league. Sure. Na omo twa amount of money be to say o ye club o say unya sai sika no. Dodo na enya o. Ene na ma de na tia koda kakra no. And no problem. Ti sanke kase samra na ye aduma dia Loski. Ye yi nkofo bi agina so mo de ye tuo mu ka wo sa de we hu Loski. Killing bebre na be dwan ye frem. Million Loski omo nende omo akire omo asem ni. Nti ye nyina be ya adisua Loski. Me da sepi. Be se be da se Bugatti na no Mamenko Sports MP on Fabi so so bia na ye be feel street. Na ye di dwumede ni esia no ebre ni dwane say you know. MP my inti way. Loski yanko FIFA Club World Cup. Okay. Osho group E and group F. There's a matches say ho. And over matches na bokoso na matches no for now no wa wo boto to yembe ye no ndra surprisingly andra me share team Benfica any Bayern Munich game. Okay. So one share game ni mu bia anhwa wono nkofo be ye adwen say and intentional Bayern 4% more avoid Chelsea dey no money option e so mu win this second. Okay. But Bayern for no more option say anye ye kura no e so mu tumi board draw na omo etope table no no mo ekohia Chelsea. Okay. As a one hwe game no tactically wa adweno be say bia na Bayern 4% mo shada e avoid Chelsea for. But with all due respect Benfica team no e class yesterday. Okay. Amo ebo game na ankasa. So as it is no I didn't say clash na nko for ehwehwe van logo hina won bonten so dada hono no ebiti obia Chelsea enya mbo Bayern Munich amobobo Benfica but Loskinda anadwi at dawn 1 o'clock group E ni good how much okay
Inter Milan ɛbɛbɔ River Plate na Red Diamond for abo Monterey. Okay. Sa Group E match we no very crucial because we share table na the winner between Inter and River Plate no automatically. Okay. Ono no bɔkɔ the round of 16. Okay. Obi obo win game no bia edemu ono ekɔ nanim. Then omo mienu no ɛbɔ draw. Then it means say omo ɛbɔ draw on grounds say Montreal for win game no. Okay. Against Red Diamond. So omo draw na say Montreal for win game na. Then between Inter and River Plate no. Okay. Game no head to head ni na ba yepe. Head to head in Bayepe. Good. Head to head no ekwa yepa. Then ye ba bohwe score line no. Say ekɔ sen. Okay. Then afino ya ba bohwe goal difference. Na if possible kra na at long last no fair play bebem. Waje card dodo sen with discipline to sen. Okay. Then eventually ni na kwa yepa. Okay. Ye ba ye ballot. Yɛbɛto aba saa group E no how a table na akɔyɛ no. Okay. River Plate were 4, Inter were 4, Montreal were 2, and Red Diamond 4 it was 0 nti ɔmo de ɔmo bɔkɔ. But the moment River Plate ne Inter Milan 4 ɛbɛbɔ draw. Okay. Na Montreal 4 bɛhyɛ Red Diamond no. Group no you be decided on a different thing altogether. Okay. And so sa group we know say ekoba say obia omomiensa obia benya 5. Okay. And obia so ashe obi intebasa na head to head no apai. Inte say you call with other possibility ye be select at wo share group we interfo wom na loski interfo struggle eya yo hokakra because Inter apart from coach and then Christian Chivo or your former Parma coach or no save Parma for anchor relegation. In or more coffin about Inter Milan. So may replace Inzaghi. Okay. Simeone Inzaghi. Because on no Eko Pesica ewo Saudi. And on yes or replacing Kako. Why ye Inter for under 19 team no coach into only Inter team no. Okay. But we shall have a more struggle competition with Asia. Me shall line up and a player for Froba Coupe Luis Enrique. And on Mojini Film Marcel, Abaka Timino. Okay. Or Board Dumfries Rono. Or more K now old players now. But a big team like Inter a struggle. Last Yanko Group F and Minje Momon. Okay. From Inens and Borussia Dortmund. A mommy another dear game no. Say draw ubianya drawer wa film. Okay. As a Dortmund for a ball a certain awesome na sundown for Akobo from Nens. Okay. But Dortmund and from Nens ni nano omunya drawer ubia benya 5 point apiece. Then omo for home aquano no. But Murendi sundown for at all costs as a so win game no. Okay. Arsenal for the omo out dada. No me frame. Good. And Sundown for win game na omo hwe nim say between from Ness and Borussia Dortmund no ba kun Lucy na yemfa possibility mbo omo so omo botumi penetrate a qualifier. I'm sure African clubs no omo participation omo ahoden e wo FIFA Club World Cup we asia e be ye din ama Sundown for say omo botumi ewuro so the akwa ne de Africans ni na ebefie beda sipi yemfa brena kana nsomra fie na emedi enkomo ema yenetiefo nso wudi ekoso efie dia na Philippo Kwabre kasem or say Losky I want more update from the camp of Kumasi Asante Kotoko greeting to my daughter Frimpong Manson Echan and Ochia Omame Auntie Mary and Filippo enso edebreye and ewie enya semgetua na KIT Solutions. Yes, omo the quality mobile phones aba na enye mobile phones bia say iPhones. Hey, masa omo de na quality brutal na me pato say otia na okokumase koto iPhone na de bia toa enso western of yasi ni nyansa so ope SR phone no iPhone na friend say SR no me pato 64 gig ebi wo mo pa yesan so
SR phone na the same thing na yɛsan so ɛwɔ 128 gig ɛne yɛsan so ɛwɔ iPhone 11 mepacha no so yɛ 64 gig na iPhone 11 yɛsan so wɔ 128 gig ɛna ɛyɛ 12 Pro no ɛnso 128 gig na mepacha opa ɛyɛ 12 ɛyɛ Pro X no anaasɛ Max yes Pro ɛyɛ Max no ɛno so yɛ 128 gig ɛna yɛwɔ iPhone 14 ɛna kofi so bɛgye bi no iPhone 14 no oh okay Pro Max no 128 gig wow bi opa 14 Pro Max 14 Pro Max ɛnyɛ phone keto akra obaji bi wo ho oh okay me mpɛ mo asema kwa kwaji techno ne bi sa na chese ja de a check him how far omo techno any Samsung phones ba na say Infinix ni na on sabet mi akabi phone bia opebia de KIT solutions omo na ediaba na Sergio Jonase ena omobuto mo boy juma edan na GPLT yufo di omo juma wo mo no omo ne Mecom ena edie no hwe anase the big brain omo ebuto omo boy juma na man ye 02454041 40 0245404140 na me pacho onso wetimi afre na bibia aye kama nyame ya toma inter community football anase tournament no anase gala no baso nyame ya toma Tuesday on the 1st of next month ya ena baso ko finya sem keto akra game no be debuta na communities outdoor na eba tournament we bi na Case Town for eba new Adiemra old Adiemra amefie yebenya yoso New Town na yenya ehwem omanyina eba yes anwem eba na yenya dwenase aboduam semakrom eba ena asaman me anka se mempeso aso yes yenyina oh yeah me mo me coach me coach wo mo na empomem bebia MP so no omo so ba o de se mo ni team ana wo wiase wiase fo nso ba wiase fo baby kokokrom tano so na data no na kofi on peso asmo mabia na ase no ha mo fra ha say come no fi aga na baby omo we so mo ni park okay Kalomo da bi ade ni team Kalomo ni team mo nka ho be Kalomo fo mo nka oh okay ti me ba to obetimi afrem pen for brand ko pa me yana quick na yanko 0555 568110 0555 568110 0546 85 86 58 na wafre empenfo aginchiremu a ebro media so na yasin di no panaba omundo no ye kama pa ndro amade abanyina no ko pebito na emwa ona bibia enso entimi enye kama meba cho okọ pharmacy drugstore chemical store biema onsabe ko omundo ni bi na mane 0244 723541 na mepacho wafre the big family enterprise Sebra na television fridge ahodo air condition cylinder microwaves and blenders ahodo ina obabe GB omudi juma no o Sergio Jonase bibia Farms filling station wana 0243 920371 na mepacho wafre haban dro no enso odwaman so haban dro no eyadupa se meba cheba na saudi no onu mato always appetite menstrual pains menstrual disorder usisi ena ya ana se mpema gro no ena wonya ade a bomodi ansa wonso no obetimi akwa gibi na bibia aye kama na money 0248 277708 na mepacho onso wetimi afre Dawood ndro no ewodwaman so 36 capsules ena mepacho ointment no ena heba mesha ni nyina boy juma bo ni peduano 0244 88 64 37 na mepacho onso ni mpanyfo edi nkomo Active Point Dental Clinic eba na sawo sin ho adwuma ena opese okohiesia ni nyina omodi ho adwuma o masoye yomfa ye ni enkyeremo Sergio Jonase bibia nana tick filling station wona 0554 5717 79 na wafre womo Power Specialist Herbal Hospital yabo mabaso emprema akomako enkono so ewa adwuma pa omo ebo from tresu kosi omo resu titro Hepatitis BCA ne de omo agya tuma omo ebo ho adwuma enya asem keto akra enti yenko
na yenko gibi na bibia enye kama brema obenya jerekaje councils na nke betimi aboa ma wompem agro no enso awie peye e de ma na man 0244 54 44 22 na mipacho onso wetimi afre ADB fa video ne etoso na yenye 102 bi ewa ha Kotoko a confirm 3 players omene wie so far enya sem ketwa kra 3 players na Kotoko a confirm na Francis Aqua yes ma confirm say omene na wie na we no baba yi na wo adwuma sisi ya ediama enya sem ketwa kra Kofi Kotoko Omapa 3 players okay. Former Dreams FC player. When born a Jaunia Hubetini on. No. I sent a born as a Vitina. Oh yeah. No Mendes, the Vitina and no Mendes. Oh okay. Okay. Good. Okay. No a players are so far. Come on, say Asante Kotoko any woman Abibia and so Eko Nenim and so Ewo. Na ablante na obisa ne din ye Johnson Owisu Opon. Okay. Owisu Opon. Yes, former Dreams FC player. Or your Rasta man bisa. When born papa na Francis Aqua. Ono so woman na wie. Ti eno so ye be. Oh yeah. Eno so dey free eba no. Na blante baako na ne news no amfa Victor Odro. Yeah, Victor Odro, Nations FC player. Akotoko nkomo kopena na. Fullback. Oh yeah. Wa feeling the medicals. Oh, wow. Konfanochi. Nyama ankoye. Nyama ankoye amfa amasa prayer no. Ti eno so ye dey fu eba, ye dey be ma yetifo. Na baby any Ghost Stars nso ania bruta. Baby any Ghost Stars. Omo say Africa ne dey. Omu Ghana fo any mase. Bright AJ. Say okay no Adriana Stars senior man Bright AJ oba baby ni na wabebo ma Africa kwentio no oh yes bibia enso etimi aye kama ti eno enso ye di free ba ewie ye de bi ema ye tifo e wo show yi so enya asem geto akranti baby ni fo no guso amo epam tomano na brante Jimano Konto Yimano Konton so baby any phone na wie. Okay. Yimano Konto. 3 years. 3 years we wie. Na enye ono nko a brand friend said Berema Ba. Yeah. Yes, also from Nations FC. Or join baby any Ghost Stars. Also eba beto so ediama wo mo. Enye fidia glokra anti. Uremo enso haso foka. Didi drama ni ahye ni train na ase. Okay. Na train na the boys na ye na no odi yo. Boys ni di da form press up mo yiye no. Masa. Wow. Enyasem ketwa kra. Enyasem ketwa. Wonum say omone Kotoko game on mebo. Yeah, 6 July. July. Yeah. 6 July ya. Na openyi ba ko ye friend say Alhaji Yusuf Abdullah. Yeah. Ope NCC chairmanship no. Yeah, for heart. Yes. Okay. Na insure park wa park di akoma wo mo no. Any fruit masa insure ni dons brutal na fruit no. Okay. Ebia bi wo mo. Say or the motivate players. Oh yeah. Yeah, adwempa. Okay. Say Loski on say na a big club heart say yeah. Okay. So who Loski would say players are these 2 clubs are signing omo nyina no. The moment a player na be call club we no. Okay. I was so won such a kakra. But what I say, yes. Say players will be free here. E bia become Chelsea. Okay. O fara clubs na so Kotoko ni asa one. Ni nayim, ni sikasemu, the environment say a change. Yes. Eti we no first start afi no akọ has na hu say sa chede ye kwa da be team ni Chelsea Loski. O be big club. Mo ti Kotoko ni asa kuma. Loski ya kan say obey ni ho abo ni ye. Oh yes. Obenya resource we chire. That's how it is Loski. Oh okay. Me da sipi na Lawyer Safo Duku enso de nkomo oye member of communication team no. Wakasa kakra se players dodo a Kotoko ejo mo kwan no na ye pese o confirm na opeyine no di ho nkomo kakra ntie nko na yengweti opeyine ne nsem o kan ye. Four of them based on mutual termination. You player the Nigerian player Samson Eduku, Adriana Jiti, goalkeeper Frederick Asari,
4 players based on mutual termination. And then change Jamana the another contract no abawiye get me and also the 5 players. 5 players nti na we no etwetwenu kakanti yensi so baako ema yetiefo na omo hu de eko. Okay adena ayede to transfer they make now confirm say 5 players 4 of them based on mutual termination. Okay, next say eno no. Na ne ebusa say coach Kalim Zito kura na wonsensem te say o manya sign na wie. Anasa still na o mani ne wie eno so we di hon komo kakra yentie no. For now, me no kasa nei. KOTOKO ne Zito in this Xavier he still remains the technical director and the acting head coach. Okay, next still na munya emfa adwuma no enhye ne nsa. Na nyame adwuma na meka president Kapa KOTOKO bebo so far preparation no say na wakan ni new players umabeka team no. Communications Cup ye bebo. Nti ayi agin say you they publish 5 players and so 4 players ya. Almost yansa aka omo. He be Joe from the BECHEM Chelsea the midfielder on a 4-year deal. Johnson Oposu, a winger from Chelsea for 2 years. After BECHEM United 2 players. Goalkeeper Aziz Dari Haruna 2 years, and then Francis Aqua, the left back, also 3 years. Nina efforts they put to upset me. And now a very strengthened squad. They can say a budget double before the season. And I did one league in Engineering. If the President Cup we can one, there's a double we are a double one. In that match, Yakobo, the young fan to Sukrana, Akoye, as of focusing in Omusha. I'm saying last 5 meetings with House of Pocono. Almost best, they can now show. It's almost they want to put up a fight. Okay. Leya Safo Dukon Esquire ena yatene kan wabra ode enchiremu fru KOTOKO asoye ede abreye ene ewie ntimo ana mo pe KOTOKO news no sei ena etie enso ewo ho na ye nhwe House of Folk nso asoye onso ehuru pa na Kwame Opare adonso akasa kakra debia bugati se alaja kan bi ode to se wakromdwumadie o House of Folk se netie yentie kakra opene e friends Kwame Opare ado kasamafo edi nkomode fa ho our supporters ne ebi mpeso mo beti nka so mo nyina ebi grand person beti eye edi ba kwa efra no akambi ena de toso mi ne odotai o madwuma se ne sisi ya pa o hasmo odotai de milim se o you part of the board. Yes, honorable odotai member of the House of Folk board. Good. And a large so in charge of the Pokemon project manager. Yes, in charge of the Pokemon project. This has been explained severally, so I find it sometimes a bit disturbing when people think that I'm for per se define role more and your role like club and say this is their role. And now you understand. Okay, debia kan wasem say alaja kan be ono pobi man adwuma na woye ba ye kan akofia monti ase na mo pese mo de no kofale for management so ono wanye management member pobi man on say Mr. Opariado no kasa de my heart and today be an obey defending Mr. Kambi makoti Mr. Kambi o baby ombusa na na afi recruitment o no mbagima na also na so him point de my dada nti no ye se bomofo de krama ekofo ma na aye bi da ho as na mbekere enti wono odi mi ma enti wono ane kasa mu no that means equipment yi oka ho bi papa ni ginam enti no opani de okan de okan bi de loski mi se wono de ba bi abefa bi kasa mu ko ade o ginam loski na on KOTOKO okay na ye na ayimra wi na loski am sa asam ne mu kakra pa on Abdul Karim Zito sister na how come David Mentiase ebi o mo hwe ne ma one to be Mentiase ebetimi abase opanyin sikasem so no ebetimi aka enti KOTOKO ntimi ntse sikasem a muntimi ntua Abdul Karim Zito ka dim sentiment yanka
Loski adene they all pay free kotoko or something for trans no munya wotre passport ogum kromutua mpata sika de man de koy don't say I place one eto place we oh ono a say oya ono neto say oya advice de ono na oya bibia no problem say o muso ekete kana me say say wato awie ne de anti say wato agu na obi abaje aye ho aduma na okay taking God out and Loski timese mu say but me matter some 2 years but na egu say bia kapia robe chirima kire say say bibia confirm so ba be coach e de ma club no but Loski minim de asi anamu trust no coach of Africa ba ye ncheye okay all the team make do semi final of the Confederation Cup na me adwa kotoko ko biye onye ni na hwan biem o so mun ka so mun ni na bi na say dem e ko kire say o mun ka sa nyini ni say obetimi kotoko team akọ o sister na na si e dia some din komo coach we Loski me say only din komo back to be catch say kotoko team no papa kotoko appoint na chi na obetu agu tiru ni asem ba some people so make kan say jomo mo mfama no ana obi ala kan na say we ya say la kadesi ka no ase kokwa ase bi ye be mana ye man ye tie djuma na wo ye na nkasa no ni Loski ye nyina ye mfa me ye ni abrabom ye bibifo ne o wiase o on say no me be ye news bi wa say kotoko for very soon enche bia me pa no wontima si say afa no ma sha say opani ye o kasa ma team se da bi o e caretaker o say for now ne dey so because for now say ne dey eti nya point no to for now da be na be now and the players bi e betra ye ka say o mo ba be kotoko na afa no ma sha say e bobo players a o mo no ma wie enti ye na ne trans ne sign contract we ne ye ka e dey a kire kotoko supporters ne Ghana fo nyina ne wiase nyina say opin ne na wie dia na just be beard na kwem mo ni players a we 4 years 3 years coach am ne ni wie 3 years 4 years who be John Mon Ville mu no na coach ne so ne de we Kofi Nyabotre aski me de timo me kan e make sense so me say somonya sa players a wie dia mo me say coach we na de o mo promise land so okay ene de ho hia pass on be ye bo coach ni de go o matomo mate say no akra samba ko no kuma nche Congo striker no kra ba o ma bedu isi e dey say some we coach na be two fallen players abedu kuma say isi Burkina Faso ena ba ku free Cote d'Ivoire ya tie say oro Abdul Karim Zito eye tenka da yotana coach from ba Loski omumi yenu no kana kra nya ya me di team abedi FA Cup e da be top 4 number pame dia ma obi o mun ka so mo pa Loski yeni patuntum ye TV ase o sabi adwene to be na ye nsempio be de me se maka se omuma Abdul Karim Zito Loski on to aso anko ya onim se coach de o ba na enko e be sa pam me de wo ye dreams nti any club no Loski any dreams FC team nye kese bia but the team no bo bra papa Loski okwa we okwe ni obafi okwe ni otiase to nye bad coach kotoko ni oboda kotoko moja no woni mu adimo no so ni ye te se upom no which ways oh ne se ko ka so mo pa won dia wo munya mpa mo no ne se mo mpa wo obi anka so te odim ni o na bra bo dabi se se mo ko fa no se o ma ye tagta ana se mo tia mo no ko o be ye director se mo tia mo no ko so mun timi ne ye bi ma o ma for no say o me ye head coach da ene wa say boy and the money o dabi ene se o te inside me se wa wie wa bo league na wie o ma for no say o me ye tanka director ma kotoko ene woni se ne mo den bona so and the head coach ne kramba man for company si en fama no se ne kofi o kan ya we kura ne nya mu ne de o mu pa be choose o Loski fans na kwa di coach ne di fans na kwa accept the coach o pa man for friend Loski Zito dia o breaking news he has been sacked on kwa na djumo tenga director and very funny ka se fa you know mutu na nya djuma ba mu nya botre ana me say me say ana mo ma opening na djuma oh asama dansefo ne ho no twa asam no bia na ye gedi adanse chairman solo say kuma se Asante Kotoko ebe hia defender ba ko when you more forward baako gewaba or you more forward na kumasa Asante Kotoko ebe hia winger because baba yara nimpa ono so Opon Johnson aba kumase Asante Kotoko ebe hia striker at least baako ono so mienu abebodru omobobo test enti se and then adia china se kumase Asante Kotoko for say Coach Kalim Zito ye man edwuma as a coach dia na chese na kotokofo mpanyimfo ankasa akoye omu meeting so omu ye omu recruitment say ye head coach dia dabi into one or top players so technical director e ka so be technical director ne role no say ebi technical director ne role ni
technical director a senior advisor ono na coach ni shanase ono no na adwuma o ye ne say problem bia coach ni wo bia no ono na o resolve sa problem no but in terms of football hierarchy coach ni show no ase so what I say okay coach ni show no ase okay but say best ye take decision on players our page no so supporters no a result no and technical director according to the rule no the man on KOTOKO for now no here obesan so ahwe akire as a head coach oni agwenyan ko be da be hwe akire say o mi use appointment coach never no KOTOKO for yen ya wo krom ha KOTOKO say o san so ahwe akire as a head coach David eno a un say Obaka Watara o yen trim coach Obaka Watara koto mo bi o say me ba musum ye coach afwe de musum nkotrete na sa de ya de oboto sa e just imagine tidoski me say ya de ya point na ai hu ana Dabio na coach ni be na park so na dibredi na guta no anata du karim to ba as coach number 2 ni uniform dabi onvi otuado ne ayi coach o mo de adwuma no be ma no mo nya abotre dabi me say obeye adwuma me so be ma no kra so mo de ma no ye dabi oloski me nim say no da be no we defend it eno ana wo ye no ya abotre ye didi nkomo wo de eno ana wo ye no mo nya abotre edi nkomo pa Prosper Ogum so no your head coach for Kumasi Asante KOTOKO yeah but then the technical director coach Steven Apia who was Apia take decision our page no so da dabi na mo ko be ka kokra envi Steven Apia coach Apia rather oh no technical director Masa Ghana akra loski sanko for ensure for any dey mo so what you say me come to coach ni no technical director no dabi na coach Apia ono ba park so onfi obia coach ni no ye na adwuma okay and what KOTOKO need in fact Kroma ya do kwatu sa rura ya pamu no the link between players no result na Asante KOTOKO supporters bo get won say ache na appointment na ache sa na won so hu no me hu say amo try no into amo ye omo adwen say omo be ye no coach omo try no ai pa di omo ye no sir omo try no say omo nigidie wonu mu sa o dey be Loski yes you have a problem with your coach na unim sente yanka say omo ye coach yes omo ye technical director mama announce me line no na into aso 0536 30 40 72 0536 30 40 72 ye be fa course no our bra ye go so di juma na Loski yenko ye coach Mwahan Prosper Mwahan nti yema Prosper nko okay and straight away yema Kalim be ye coach so what I say but in a very nice way no yes you onko technical director na emomo wo coaching department because onum coaching until na adwuma ye fa ne so obaye no ene so obaye technical director menya ofreni do amame fa no na ye beto aso hello good afternoon absolutely me ba chodin we be akase free open get cement we wi jina be bi ka kama me network and break it down yes buka ye besrem se adresi kono mi me tese so ko fa bruni ko fa kutiaba but bruni coach no ya cheti mo hu se anyadwuma because supporters me say o mu nya bruni bia e wo ra nti mi nya to bose akama na me say no be ha no bade ama okay mate ya said I say opanyin kwabra nya akon enso de no o se mo nya abotre ye de ya opanyin be ye adwuma no why no top players no players in the coach ya na eto Kalim Zito ya na eto but yenya omonye omo adwen so mba ye head coach o dey be and na o se munya ho abotre no say ye omo farm abonte me kan kire Ghana fo nyina na se wiase nyina se won na ye coach dia eno nche se dia see ye won man mu has of folk for assign players without coach omonje trophy bia omo record the house for one no na mu ye the same mistake okay and assume ni say ochina KOTOKO for enye coach na experience wasoro no am so Kalim wo pedigree no e wasoro se no coach we your technical director nti na your font your technical director na coach we ma hye wase na one boys no enye adwuma na say o kan say Herbert Gewu ne performance ne style of play on par monto no mboka monfa ne ntina bench so wo maka can say advice and the buy o maintain no at enti o maintain na KOTOKO supporters ne de anya de omo ye no wo Kumasi na omo ye interested o de omo ye ne say ye bobo no wie no KOTOKO hye san ehwo na omo interest wo enti mu nya kwanja nchechire omo mu okay enti asa brebia wo ye the right na
eji resort ne baba supporters no ma me fa we ntwa to na ke ultimate take over na yanko. Hello, good afternoon. Good afternoon, Lucky. Me ba cho do fodu kasa free here. E feme o je kasa free also. Ye we je ble na so ye monitor na yanko ye wadaroma. Lucky mesre we ni Bugatti sports share omunya botre. Because coach ni e fan ye ka say o me interim coach aname boa. Sanity. O me fetchi. But as any abo league na dey we abo e fika na na ye see ye recruitment. Fine. Watara the omo kan dey watara now no ya man position. So I say ya man position akofa coach for Friday aba. As we speak, KOTOKO for coach bianye dey MI. Okay. Na coach no interim coach no ho no I want to see o ye recruitment. Etie nya botre. Okay. Nya botre ma KOTOKO company for ye woni mi omo ye dey at the end of the day. Sekali zito fata se ye man ye dwuma na obeye. So fata na se man wu ofufuro so ntula. Or ready there or be no so I because ni na no e KOTOKO dwuma no ye dey oba be. Okay. Mune ya me ye. Let us say yawaje ene de o de na esi o show isu ye so na afike ot tikese abeto aso de news e mo hwam e de abro ene wie kwaso ne tie liberty upness e news e ba wakwan mu. Ayehumma bosome ne da etoso adunu enum Ghana de hye mamunyina ajo liberty adokrum yenu na chiripo enson kasa fidie so na wasugusi awutie nsama wodo ansamufo aso ne sokroje dia mai wa bransam twerefo te wo hungu monten so enka ni nyina hye ni de ma ye no eno na ne bre awiadu se si nkondwa wo ho na afi ye kenkan ede ema wo na kai se wo anwumna no nan kasa ye ya de bre wo liberty adokrum yenu na chiripo enson kasa fidie so no sa wodi wani kirem wo Facebook a abrantie ye friend se ADB na dawroma enti wajai atum amade ya won mo nyina no so etie mande manyina ekoyi ene wu pe kase no bi ahwemfoni awodo etachire ade ne akeka ho bia no a wo behu no eyade se eye Facebook my liberty fm my my na the liberty fm account like share wadwenkyere ye fa kase won fa guo ma ebrepam jebaje brenda fe yakenkan nyina enso ede amawo ye guy we say okwa like na share ensam atwotwo wuru ani ntire dodo na de yasin konwa ye kenkan de amawo se nwere no nan kase wo liberty aduokrum ye na chiripo enso kasa fidie so na ensam no ne ye de babia obete ebi enese emra se badwani ya wogina mu de ma de hia wono wo akontomra abato peswe emu no akasa de atudwa se kane emra se badwani ya na owo ho yewre Alex Jonoboam tete se papa ibenya akwanya pa ba bedi mra se bedwa akondwa wo ene akontomra mansim de nkalala emfa bion aha eno ho nsem obeti e wokase boyimu na wokase bokro yemu no eyade se opani ba ko akasa ede ade se de pa ede ama asenkafo se de enkwa ho hia na wiase so aduane so ede ediye na wonom echi ka no a wonom ema esen no nkwa kakra over speeding de wonom njai esansen kwa eho ehia obeti ho nsem e wokase boyimu ye de ni be kirem ewo sahwi bibiani na oman ne ya owo ho ena de wabo modern ena maternity and then baby clinic wajamu na wasi ede ama de sha wono bibiani anwa so be kwai eno wonsam ye de ba na ve wanya bi atie sanso ena wonsam foforo ye de ni be kirem awa amanone eni gide kase ne ne keka hunyina ne yade ya si nkondwa be bo modern ne de ni gida enso asom ewe yen kase boyimu like Facebook na my liberty fm my liberty fm like share wadwenkyere ye fa kase ho no fagu ofa me brepam ye beje bre na ve ya kenkan ede amam me ga wo se okay kan ni ya wotemenka e wo kase boy akenkan mo no eyeme osomafo kwame owusu tikase KOT ana wasugusi ya uti bi Ghana de hye adawro mama yenje bre
na ve yɛntwa yɛ ho hyimakuma bi ɛmmra yɛ ba kaseɛ ne nkyerɛ mu no yɛde ba Liberty FM, Liberty FM, Liberty FM, the giant of the West. Awie ɔman de hyɛ yɛn hyɛ kaseɛ bɔ no na kenkan ase ɛmfa ɛma ho na yɛhyɛ kaseɛ na ase akenkan mu a na yɛnkɔ ansana yɛaba fie yɛmfa baako bienu bi ntwim ansana yɛto birika aba fie abɛhwɛ ɛdeɛma wodoɔ yɛ a ɛkɔ so ɛwɔ fie na yɛhyɛ aseɛ ɛde afiri yɛn mmɔnten so ansana yɛaba fie a ma ɔpani yɛ a ɔno ɛne ne amansan ɛdi nkitaho ɛde ɛma national road safety authority mekyerɛ dwumaku a wɔnom ɛhwɛ ɛkwan so dwoodwoo ɛne ɛwɔ nsɛnsɛm mu no ɔpani a wɔne amansan ɛdi nkitaho ɛde ɛma wɔnom no ɛyɛ maame yɛ a yɛfrɛ no sɛ owura yɛpɛ adusu ɛna ne wakasa ɛde nsɛm ato dwa akyɛm sɛ ɛne wɔde kokobɔ paa ɛde ma adehyeɛ yɛ a wɔnom ɛde ɛkwan yɛakwantempɔn ahodoɔ ɛde dwuma sɛ bi a ahyɛnkafoɔ ɛne wɔnom a wɔtwi afidie tetamfoɔ motorbike bi sɛ de wɔsɛ wɔnom yie paa sɛ wɔnom ɛmɔ mmɔden sɛ wɔnom ɛbɛtumi atu sɛ mepɛntam akɔ aba pɔtɔ kasam yɛsɛ overspeeding ɛyɛ adeɛ sɛ wɔkyerɛm sɛ ɛnya adeɛ koraa ɛbɛboa na ɛno ɛyɛ adeɛ sɛ ɛde akwanhyia ahodoɔ no a ɛba yɛ akwantempɔn ahodoɔ no so na ɛba saa nso nipa dodoɔ no a ɛna wɔnom ɛhwere wɔn kwa na wɔabrɛ a wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛbɔ nkɔmmɔ no na wɔkyerɛm sɛ ne nipa nkwa ɛho hia enti sɛ nipa ɛbɛnam akwanhyia so ahwere ne nkwa deɛ a ɛyɛ na ɛha adwene yie paa nti afotuo yi deɛ wɔde ɛma ahyɛnkafoɔ sɛ wɔnom hwɛ na afei wɔn mu ntie mfa nhyehyɛ ahodoɔ a ɛnam akwantempɔn so no wɔnom mfa ni dwuma na ɛmmoa ma nneɛma nkɔnkan Shankafoɔ ɔmo na ɔmo yɛ advantage on road yɛ o compare motorcycle ne pedestrian ɔmo mu ka advantage the bigger your car no the more the advantage you have increment for our car no sɛ wo wɔ bond wo advantage as a road user saying the rest of the road users ne mbule road users aboa korapo ɛyɛ living thing ɛka road user it is so respect aboa no so respect nipa so respect this smaller vehicle into driver for me catch road for nipa ho kwan wo bo obi no owu a it is the one meda yanje wo asase so wa ko jeje wo so asase so e be jeje if you so protect our reputation now push other people's life they no the Ghana they are also do research actually say 90% of the Ghana drivers eco speed they broso na speed so ye akwansie nyina parabai na say speed wo na akwansie si a impact no e great na mani pepra pa na ni pewu pa but speed ni mu a akwansie no ba obetumi asole akwa ho atan akọ anata o car no ye ko na ye well the cast any well there yes ni papewu na nsɛm yɛchi ɔsan fa sa kwanya yi so etufo sɛ mpanin yaka to wɔsɛ ndei sɛ utu aboa yɛfa ne sɛ ɔkrafo no na utu momɔne sofo besɛnti wɔde afutuo sonko ya ɛde ɛma yɛn so a yɛdi akwan ho ahyɛmfire sɛ yɛde ɛkwan edi dwuma ne pɔtɔ kasa yɛfrɛ sɛ pedestrians no sɛ nokora ende afutu a wode man sɛ ndey wode ekwan edi dwuma sɛ wonam kwan nche sɛ wutwa kwan mu sɛ ebi a bibini na ɛwɔ sɛ wodi dwuma bi ɛwɔ ekwan enche a ɛyɛ anamoma yɛhwɛ yie na nhyehyɛ awodo no a ɛfata ekwan no sɛ ne bɛyɛ ɛnkofa atoyere nkyɛm ana kwan hyia bia ɛmfama no yɛhwɛ na fe yɛmmɔ yɛn ho ban ɛmfa emfiro sɛ ne bɛyɛ ɛnkofa ɔhaw ne amane bia ɛnso ɛmba na ɛno ba no sa yɛbɛtumi aboa abɔ yɛnkwa ho ban na moma yɛntie wɔ abra ɛno nso wɔkyerɛ mu ɛnso nkyerɛmu ɔde ma yi nie pedestrians yeah they say we are most vulnerable they say who need advantage say motor ni car wo de wasem cry mobo e ti wo pa say wo de wan kasa wo ye die wo ho ban bo wo safety say wo de hye wo sem ekwan no mentemu bibia ense say wo betwem wo twem so aye attentive left right wo say car no wo chira sa wo twem esansa driver for di bi no omo dwen no omo aton ama drugs and hard liquor obi su kra wo ho a problem wo fie kra betana car ni obi so wo ho a no pepepe so ne car no fault bi machine fault to me develop in any moment it wa wo ta kwam na say wo ye very attentive now we need a pedestrian wo nam kwan so na fa earpiece is she wa na wo block wa so it is a wo ta kwam a be fa ho kan ta amfa ho nti wo be fa ekwan ni 50 wo mu aka ba ko bi be be nti fa pavement ana kwan ten no na wo fa kwan ten so a wo ko no car no e face man ko baby aka no bi we si na wo nam side of the road
road. Who the pedestrian who doggy man got that black. That reflecting. Who your back and I know back to Twanama. Man for Ubano Coquano. Who Coquano who that's a wee penny moo. We get your sharp to say Aqualano. Not to me saving Aqualano. Aqualabet me at June Semako any time I know there. Not dreaming develop your slow rest. It's me a best pedestrian. So I guess as one someone who see you 1 hour also. Coach and Conum Samu and Quaso meaning baby on Manam. I didn't say so. But the track move baby a car, say you're congested at my part. Shelley, Sinimu Pie, show my 5 Ricagidi into wood now hot tech. And yes, you'll be a fast motor and a session. Ani ya woti ye ya opani ya wani amansan edi enkita ho ade ema adwumako ya won asade ne se wo hwe ekwan so jojo ensem so me kire National Road Safety Authority ora ye pe adusu na wote ne ka se wode ensem yi ato edwai Ghana de se ma yento akase ne so na ye ko ginam ewo odumja adwumako me kire Ghana National Fire Service atena ye na nempanifo ya wonom eda Ghana National Service adwumako no emu na wonom de ade se de so ko pa ade to empanifo ne aban anim se ndey akade ya oba wonom atena ye ana adwumako no ma wonom de djudwuma no edodo no atete apansam edodo no ano wo de ye adwuma enye ye ekoba ne sanso na oman no se yantu ho anamon a ne obenwa ne se ndey ye kese no na je se ato ye nchen kese bi esia edo ha kese pa ebeba na ohwe mfidie ya empanifo yikan wasema ohwe mfinsia be se adunu mienu atwam 22 years ya atwam na empanifo nyense ye bia na anamonto ye se wonom tuo no onom nyantu mfa wona ha adwen ye pa na so de be ya oman no ye bambo be wie paye nti na ene opani yakasa na ensemi beto dwa wabra se wode wani ekire oman Ghana ye mbra se bedwafia ba so nko ya wonom ehwe ye bambo ene afisam esome kire Defense and Interior Committee wonom ene opani ya ohwe sigasam entoto yeso edema Ghana Fire Service odum judgment kuo no eye owura ya ye friend say DCFO Mark Brako Apia wonom ne no ebo nkomo na ye wrai wonen nkasa ye mu no okasa de adesede pa ede ato empanifo anim se animonimu ya no anamon biara wonom betumi atu aboa amane Ghana Fire Service odum judgment no wonom sabe kan akade no omo ama ne man kosa na mama yentie wabra ye wrai echensemu. Internationally, they don't use fire tenders for that long. Within the matter of about 5-6 years, fire tenders are to be boarded off. But in Ghana, we are having fire tenders as old as 22 years. And the challenge associated with this is that the parts are not even available because the manufacturers are not manufacturing those equipment again. And so even getting parts to replace them is a problem. And Honorable Chair, when it comes to the equipment situation, I'm happy today the committee is here. We have gotten to a situation where if we do not get equipment within this year, next year, we better close fire service down. It's critical. You realize that I said we are operating in 220 fire stations, and then we have 36 fire posts and all that, but we are operating with 136 fire tenders, meaning that averagely we have places where we do not have fire tenders at fire stations, and that is critical. Very, very critical. And these fire tenders are also old. Frequent breakdowns, getting even the parts to buy to even work on them is a problem. So we have gotten to a place where we should look at how within the shortest possible time we'll get fire tenders for Ghana National Fire Service to work with. Ane ya woti ye ayo peni a odum judgment ko ya ewo man Ghana me kire Ghana National Fire Service aye openi ya wode amansan edingitan we kura de ba ne se sikasam ene awontoto yeso no mum na ehwe so ewo aye DCFO Mark Brako Apia ana wote ne se wagebre na wode nsemeti sei atudwa Ghana de se ma yento akase no so na ye maginem wo atoye atifi mantam na wo atoye atifi mantam ya ye wonu Emra sebedwani ya ogina mu de ma de hye ya wonom ewo akontomra abatom pesua so wato ya TV mantam yi musa na madeka no ayon munyamfo Pius Kwame Nkoa na yeroi ena akasa de atudwa kyerem se ene ye kasa nkakra abenedie ohaw ane ne ofa mu
ansana nkakra obeye mbrahye bedwani ewo akontomra mansini mu empo sa bra mbrahye bedwani ya na wote so onimonyamfo Alex Tete John Obuam eyede se ensema wodo papa ide na fa mu ofa ha sei ene ne keka ho adehye ya wono mo akontomra mansini age ni tum to aba edema no mfie mpim bienu ne adunu enan na oka asiso se ne ya wabeye mbrahye bedwani oh sani ene o mampani bi ka sa fia bande boot for boot no so oka dia tudwa se ne ba wa ba die one kane embrahye bedwani ye ron bonyamfo Tete John Obuam Tete die oh ebeye boot for boot papa sa papa ye friend say onmonyamfo ale John Obuam Tete obesan ba pa sa embrahye bedwani ewa akontomra mansini mu se empo adehye ya wonom be wo akontomra mansini beto abade ma NPP embrahye bedwani bia na enye onmonyamfo Alexander John Obuam Tete na ode ensem nyina tudwa wabra na wotwe mu one ade achia bia morning show host kayasu na pamfo dia adwa na anodwa dei na wonom ebo nkomo ofidie mu ha no na wode nsem nyina tudwa kyerem se se ono pam prempren onmonyamfo Pius Kwame Nkwate ase de hwan onmonyamfo Alexander John Obuam Tete emfa mano da moma yenti. I'm telling you, take it on record. Say me Pius na kontomna for me say 4 years. Ebia me modern bobi ko afi na mashase. And so anything to my Pius. Na nya de twa mu no. No dey you should count it out. MP de oni bio e wa kontomna just be before. Me can say after 4 years automatically na me sanku. I want to taste this on record. Oh kwan am dey ni free opposition say am betu no. And I am tie konya ne so. Say ni pavofo bi be di MP 1 PP mu a. Enyo no. You me I am going to match boot for boot. Say dey na ye nyina agoro bi na na ye di. Onim say obesa kira. Say so on sa kira. Me na minim say metu no. Upon all the insinuations, the insult, character assassination. Me dey na me ko mu akontomna and the leadership of Tete ni ado heri. I've gone through a lot. E do be kura no hin be friend me Pius. Me say MP no wo tell radio so me say me ntie wo mo. Me na mo ye campaign. Then you I'm going to take them out. It has worked perfectly for me. The future of our contemporary politics is pregnant, I'm telling you. We will not sit down for anybody to come and clip our legs. For what? Enti emrahye bedwani no nensem eno na wade chance me see here nam so ema kayaso eno no ebo nkowo awodo pi na engomobo ya wonom eto aso ebo ye ese akontomra mensi ni mputuo ene ne nkan nko enwonsem ena wonom wudom na ochiem se ende wabra oba ye abosumi nsiamu ani na sa abosumi nsia ya oba ye se emrahye bedwani edema de hye ya wono ewo ho no wasase ye ba ne se ngoma suamu a otu anamompa no se senga uba akontomra mansi mwatimu se adehye dodo na wono wo wa wie suku no bisa wei opede wase mepeposi bambo adwuma go na adehye pe no se dabi akoba ne sa ebedu ba bi be ha adwinti ye kase no wahwe se adehye ya wote ama wono hianya se wono be kosua pon awodo mu akogye tete na abo ama wono enya omampani dwandrama ni mama ne hye ya wode aba se obi biara a obekosua pom afiye di kan ne de eye famekwa eno no kirem se ndey o kasa no forms ahodo kura no a wato ama adehye ya wonom ewo sahwi akontomra mansi no mu no edoso wo kire nsemu sei first ade ba ko a maye wa akontomra no bi kan obi so we yimpuntu nka kiro ye wura John de mani mahama o kai se ya ko school kuma se ebra no free akontom eyo so ha ko ade mra na yimfuturo no fa asu bia no ye na ehun school mu ya wo na wanya admission po wie no na admission fee me de yeton ntoma ansa na mdi kan kotu mtimi akotu abi implement ani na ti da me te say you da John the man Mahama say ono ni policy ni say every first year ni bi obenya admission public university bia no unto school fees no say okay me ene meso akọ ran so wa kontom na educate community for maka che o mo say me aniema akwara bi awie secondary school obusa na say ubeko bi osi dabi meko police nti na okwa akontom na ya to abawie mu more than 2000 people ya tworo mu di on pe police na yi timi transfer you think this is attainable? Do you think this is achievable? Let me sensitize them. Enti energy nursing training form aba ni teacher training na se for no ya kasa admission form amato amebi mu amepe admission mato about 150 students many dey akira pa admission amawo why? Because when you admission no school numa first year when you dey want your school fees ankasa so me common fund me get fund mo ebeba no na me so me di bi ye dey e support na ne kura mu na yera onmunyamfo yi wo ne nsemu no ode etudwa achensemu di atutem se den nwoma hwe ade a edana koma so ye pa oba ye won se danji sika bi amfiri aban ho se
we de kwaye mpuntu dwuma ne gananso ne nkakra bosome ye de tua ne kan wabɔ mmɔden sɛ suku awodo bi no ma ɛwɔ pom wa sɛbio atete apansam na ebinom kura no na ɛho akɔnya sɛ wɔnom paso san bɔso no ɔno ade de bottom sika aboa ama wɔnom ayɛ saa adwumadie ne saa nso nti no ɔsan kasa sɛ ade baako a ɛha adwe yie pa no sɛ oba akɔntɔmra mansini mu ngomasua famu a wɔnom hia kyerɛkyerɛfoɔ paa bɛyɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ bɛyɛ sɛ ahasa aduonu enum 325 teachers ɛna wɔnom ehia wɔ hɔ na wabɔ mmɔden atu anammɔ ɛne ɔsoafoɔ yɛ a ɔhwɛ ngomasua so yɛwura onmonyafo Haruna Idrisu adi nkasasie amande watwerɛ ho krataa nyina de kɔ a ɛnkyɛ ngomasua yɛ a ɛwɔ hɔ no wɔnom bɛte denne school bi mu a meba ya ɔmo dan ɛso atutu ɛne n'asefo from my own pocket because abanfa statutory fund ɛma MPBA you can do that inquiries by yourself ɛno nti makatu adibieto nkyɛnse na me de ama wo mo de abɔ saa nneɛma we nyinaa ɛyɛ ade ama yɛ me education director atenase me yɛ sese ya pase ɛyɛ teachers ya kwa kontom na ɛte sɛ dwonso abɔ akokɔ kwa parliament share minister na mka nkyɛnse can say ɛna da ho yɛwɔ about 325 teachers a si nya wo mo akontom na dis vacancy o madi krama me no obeko school na teacher ni ba akopɛ ne ho enso mo radio so abanda da atwam wo yos mi kuro papa kuro mabodi obi kura say akontom na de yefa teacher fo nti boam na menya bi so hwɛ e say minister timia mama ye list me de ama no radio mahama so the policy for about say teacher na yefa teacher ni free enkan na wa ba no ye nya ne sa e say teacher fo ye for mo ye de wo start from the bottom to top no and I say me to about education and my started it being as an MP. Many DC yatrans, they say common fund rebano, a pencil all projects I ever then about education side. And ya what ye, I am Rasebe Jenny, ya with Jinamo de Madesia, one walk on Tom Raman Sinimun for Pios, Kwame Kwa, what in 7 years to ja with liberty, Adiachi be a morning so Anna, when you be at tea. Now, o mine ya, o Jinamo de Ma Adesia. Wanom ewo sahwi bekwai na nanom atran kondwa aye oya ade ye basape kwadwo ama ya otoso miensa ane ye kasai se wode wani gyem ewo bibia ni anwea so bekwai mansini mu a akra aya adoye so nkopa ade ama atenaye ya wonom ehwe apomden ensem eso mekire health directorate ye wo bibia ni anwea so bekwai mansini wa bra ene wabɔ mmɔde pa asi na fe ode ase wonza ayede na wasi ene bia ya ma wonom kwa awo so a wonom ko ema adokotafo nso gi won awo na vi ohwe ema ne ema nyina nso no etimi ekọ nkan me kire se ne wukọ ho a ene e friend say maternal and baby clinic no eno ene wasi ede ama wonom na sadwumedie ya omanhene edi ye no one adwumako ya wonom ense abanya se friend say mission 318 ena wonom ekabo mu na vi wonom si ya adwumako ya kira kwan ewo America abrochiman mu ana wonom ekabom ne potokasa me friends partnership ibi ana wonom ye ya nde ye kase watimi asi ede ama na wabra wone ensantwerefo kasa ana ojemu se ene ya ade se wabra ende no obaye no ohun se apomden ehun hia papa na se de be ya enema betimi agina nan so no na wo se mpani aka to se wonsom enwane nipa enti wo som na vi oboa emande apomden mapa etimi fa ne ntampa fira moma yentie wabra na nade nsem etudwa. It is my hope that the medical staff will take pride and ownership in continuing to provide excellent care for patients and maintain this new facility. Our goal, my vision, and the vision of Session Bekwai is to see that the status of this new facility upgraded from a clinic to a polyclinic. And by what our Honorable MP has said, this is a path that I think we are going to be achieving soon. I think personally that we have the building infrastructure to support this transition. I call the health minister, the regional health director, Ministry of Health, and the Ghana Health Service to help provide the amenities and services so that we can achieve this goal. Ane ya oti yei ayo mahene ya ogina muri ma adese awo sahwebe kwai na nanom atena kodwa oya de ye basape kwadwo ama ya wotoso miensa na wote ne nka se ode nsem nyina etudwan na dwumade na ase no mrahye badwani ya ogina mu de ma adehye ya wonom ewo bibiani anwea so bekwai mansinim yonmonyafo bright asamwa brefo wabra okasa na wode etudwa se ende obehwe na fe waboa amane apomden ene nipa nkwa ho
enema nyina betumi agina ne nan so ne santi wade ne ye friend say generator ibi 40 kVA ana wade ekoma wonom se wonom so je se de be betumi aboa ama ne niema nyina timi akoyi na no achi wasan so ese bose wonom guso ya wonom edi anoba ye wone so afo ya ohwe apomde enwonsem so a elje bia sahwi bekwai apomde ebia yade se wonom eba be peja wo mu ede wono akọ polyclinic ya eno ebetimi aboa papa ne senti okoso etwa so de abaso bo chenchereche pa ede ma omahene no wa na munto ya watu ede boa se adehye apomde betimi agyan na so na mayentie wa bram na se bedwani so kasa. We must ensure that healthcare delivery is uninterrupted, efficient, and accessible. This is why I'm pleased to announce on this special occasion that I'm donating a 40 kVA generator plant to this clinic. This generator will guarantee that the clinic runs 24 hours a day, 7 days a week, regardless of power fluctuation. Our patients will be treated with urgency and lives will be saved. Let us own this clinic. Let us protect it. Let us support it. Let us treat it not just as a gift, but as a shared responsibility. I once again commend the Oyadeye and Ananom for this noble initiative. Discussions are far advanced with the health minister that we are going to put things in place to make sure that this clinic is upgraded to polyclinic. Ani ya uti ye ayamra sebedwani a wogire mu de ma ade sia wo bibia ni anwa so be kwai mansini mu onimonyamfo bright asambo abrefo ana woche ni nkan na ne kurakura mu ana Miss April Addison ya ono ene babesi mission 318 underscore anam se ono behwe na fi wono ada apomde abia adi ama ade sia wono ekasa ye na woche mu se ene apomden de enwunyai pa ampania kan to se ama me ne wanse no na efriade entinde no wono masinkete se danda nyina bibia efa apomden ngumasua ne ekeka ho no wono bekohwe so ombehwe so aboa ama ne nyina akoyi no kasa ede tudwa wabra osan ede abasobode so nko ema omahene ya owo ho aye oyade ye basape kwadwo ama ya otosom gensa se ne aniswadi hu no etesa no watumi enya na venso wabra wone adwumakuo no kabom no ense ya egu akwa mu nyina wonom de agu ama ne apomden bia wamo ensa aka no pomu a eno nso no woje bre ekire ensem awodo mu a etise ekire ye. New maternal and child health center will not only expand accessibility, it will deliver educational and technical equipment, ultimately improving healthcare in a sustainable and lasting way. As we celebrate this beautiful clinic, we do so with faith, with gratitude, and with commitment, always seeking to lead, not just with words, but through the collective actions of both Mission 318 and the community of Sefwi Bekwai. To Nana, we say thank you for your trust, for your wisdom, and your unwavering belief of what is possible. And to the people of Sefwi Bekwai, we thank you for showing the world what can be achieved when community comes together. And to the people of Sefwi Bekwai, we thank you. And no one semana no. Brofu ya etwagu nyina no, dwumadie no wase. Ana sa brofu etwagu ye na awusia na kwasa pa ne sa pomden de ehia enti se ye ka pomden wonsem se ya na edi se ye ka no pani ya ote ne nkan eye Miss April Anderson oye representative at the Mission 318 adwumaku ensha bayase adan danya wono boasa adehye asetenam bewie peye NGO ana oda onoma no ana oni oba ya obeboa ye ma nananom etu sa na mo nyina ya anamuto ya chi no ode abasobode etisa enso ede ama omahene ya wo ho a eno wonsem ebinu na wo amanone ensem wo no yedgeni etem ewu Kenya na Kenya ena yesu koduwa aposifo ne temamufo ede ayantama ni papa ne nyina sa adehye ya abo no mo ho no dodo no agem se omampani ya wote adwaso no ya ndei wote so na ve wototo niema ede ema wo no mampani William Ruto enya de se wo no mpani biem enti mpani se